pasaton urus pasamok ninna ada nih tabatak. Jadi lekku na burjudo itu kuna burju. Moro tu pesongoni di berek kamunuan ulus nabui nalawa piron nami ima tu lekku do iboto nami balas marohani i lekku do ibotokku. Jadi di lekku bereng tak semangat bu bereng lekku do ibotokku di son di mau lati mani do utuhani. Jadi asadabo matong ni do di si dua ador haduk kama tug-tug ni lobu ador hatiti tug-tug ni korbo nang mahangusaur madua laikuro ibotokku saur jari mamora saat nison satu botea samamu tu penggabian satu parhorasan jadi upasatai mauruson tu laiku do ibotokku dison musik nggak Bita ngarumis na harap ka diri mo na dua. Or betul. Masuk. Na dua na panilo ni. Di ba kama na magkuha? Oras magita di paro. Masuk. Asa ni son, kama na magkuha. Saat sa kami usot ko na. Kay sa mahamit upang gadia. Nga na ito na? Masuk tulang. Gudang na matulang, gudang na. Marmo si nami. Ini apa Oh, marmo si nami. Ano sa hobar. Ano? Nakaraton. Ulo sera. Mainan hela nabio
di pasu-pasu amat tepat dita seriolo itu maka bangi dua teate di saunari le dok di botokku moloon madar sebagai simbol ada nihamatan artinya molo Jepang dihamuna namar hamarangi ulaun nang dia katulang muna aparanami nang tuak kapamurung muna pakai mulai tunadinggan lagi jadi unang dibek kamu aslina bulu mandaro boy nu boy nutusan alai ditikina gali mari pinakke surat ibu kamu parjuzian maku no hamin no nakasih batuan bolo lelong nani ulos mantar tuhamu naga be parjuzian unang ido bangi dua kuda asa hotta mona di madar di ruhuni hadua-dua di son pakai moleku hobar tua kaulauta nasumaralo lupa tuhatta bolo Jepang tikina Jepang di ulang nami margasi bolo dah tinggal kamu ikut tinggal lo bolo orang tinggal kamu marsogot bah aina dia lo laiku ngaturok pami pinok pernina dua-dua ana besa to holak kami tariga ke rumah tangga na baru ko si tutuma ko si buziong mahamuate ule ulak nyon jitung songonope songon madar hela na boy ubasat kami sen siwa tua monate ule ruhamo mau liate mana mang musiki